wa elimu. Atiriri. Ya nino ni cietu. Wonaga mbeca ukaguruka. Ti kuvurora guruka. Ya nino ni cietu niturajugwo. Icio ni citu. 200 na singira ugo takurutia takumucia kwa. Menya ndagire ku manjini 200 maire kuingira warimwe. Wira atiriri. Kinya Ngai ekirite gatagati ka matu maku ni nduri. Utombo. Akiri ni mali. Akiri ni mali. Ya nino twanyita uguo. Na njakwira atiriri no one gugikia umuthi. Ugitukwa umuthi tuninge ta icio. Ici ni iria uthukuma gwa thirikari mwaka na miaka na miaka. 200 maire no naga nguite roni maji. Na ngare bara miaka iyo. Miaka ita. Ona uri wakinya magana meri na wa mwico wa biro wa. Bena ni riri. Na ndo tungenyitwa. Kunyitwo no. Tuna na wiciragia ta kiria wiciragia yani akiri twanyitwo twiku. Ingine icio no gutwika precocious. Wira urutako bila evidence. Kogo leo ruta wira na mundu. Nduka make sure ndukareke korona ka evidence ona kau. Iyo na kareka nini? Ona kamwe. Ati ona no akinya hari omurie tuma nawe. Wanyita? Tambote. Newe. Tona na mithiururuka. Ana cia nĩ ngũrũka ici njaigire tingarĩra. Ũyũ nĩ customer waku utige kũrithima haha. Ũkũruta wĩra na ũyũ. Ciake wĩkĩre mũhuko. Aya nĩ twembi. Kogo nĩ twembi. Ũkora laptop. Na pesa iga. Na, ũyũ mbise mũno. Wana ningia wĩra ho. Weka mbise rĩ. You approach professionally. Sawa. Kacha. Na nĩ tua dealer. Yes. Yes. Hey, sasa? Poa sana. Karibu sana. Nyuma kwekora. Hai guku baire mwandu mauragiriria guku magiuka. Atiganira kari ndona kaida kolete. Tampo betekele dakika imo. Imagine customer wengine wananisumbua. Ta imagine mundu. Kuna magari nakuja this week. Riu ara insist ati no nginya ni muondere umuthi. Tuone kama itakuja na hii magari itakuja this week. Na unajua ameweka pesa leo. 1.2 ati na anataka ana insist. Leo naenda kugeria. Naenda kugeria mona kana no yuke namba chira ukakuma Japan this week. Kuria tiri. Kaimo importa gari. Gari? Ujui? That's our business. Mimi ndio tunauza second hand. Hapana, ni second. My dear. Ai atiriri. Ai sorry. Kwana atia? Kwa hata sikuoni. Riu imagine hari mundu ne nekira in fact ni credit account itu na 1.5 ati tumwikire kingi. Riu angalia sasa. Riu no ya kukwira. Na batch hizi kweli. Mtu analeta pesa the last minute. Na arenda yuka ni namba chirekirwa merire Thursday. Imagine how will this work? Arenda mikiriko. Guys, no Toyota. Sijui gani. Huyo ni wanoa kai. Atiri. Haya. Now, kono ajirite ugo ona digi prefer gari njeru. By the way, tuendagia second hand na tukadia gari njeru. Ni kwa kitu tukanagia ndio sisi wa customer kwa andu ambe kidogo, kuna mtu ana pesa kidogo. Kule amuremi munene. Kama tara tuke kugurira immediately by the way. Riu tere ai. Ingiuka njeru ingiuka na bia cigana. Ino ginya Kenya yani ne koro injarari ciaku. At least 600. Yes. 600. Magana matandatu. Ai. Yes. 600 ingekora we nayo guku. Asigatika wangigure njeru handu wa kurihire ya 500. I can just add 100. Na difference ni shilingi ngiri 100. Hayo kakwenda hiyo ni kitu kidogo sana. Taru turona for example taru kwina ino aya ndo aire marenda kuonderwa ngari. Kora kuongereva. Ungionda hiyo yake ngiuke na batch yake ndi. Hapana, kana ukienda ukaleta. Later ni after 2 months no ino ruiga within Kugo no ende yuke this month. Ina ya mbere iraki within 21 days taru igekirwa Mary Thursday. Kugo within 21 days ikoro cie Mombasa. Kugo rukoro no wende ukireba mbeca immediately ngi tuonde bamwe na metia within 1 week within 3 weeks ukikora nayo. Na ndona da suggest no wikire atiriri. Weshua no wikire mbeca account ino immediately.
No tikire as long as tuko na agreement here. There is no In problem. fact, what we can do ni atiriri. Tuhurire bengi. Yeah. It transfer that amount from our account nigetha ithi immediately. Oh, icio tuithiage cia kuthi ucokie Nigetha riu documents ri ikorwo igithie kiria bumper to bumper na ndesha. Ona. Nigetha uguka rucio ri uguka twina ukora riu agreement na tukothi tu prepare nginya na agreement ya turatuma. Tambira turenda this time exactly tairia. Tairia no ikiona silver. Silver. Tamboti niangalia kwa website. Naona kasilva, hebu nione mambo ya mileage. Kai, wewe umeangukia. Kadhiete only 64 kilometers. Ino ni ngari njera. No menye ngari ya muthungu ithiete kilometers 64 guthie kundu ithiete. Na ni wamena na cia rokorani. Ayu ta kuo meangukia na nona ni silver. By the way nona cingi ciothe ni black. By the way anatia gutindo kama uvoro wa atithata nga contract anga agreement anga ndaro nona toyo unamjua wewe hata simjui by the arafa karatu na tuma 1.5. yes you see wewe ndio unatutete kavinda kamyaka people trust us yes watu wanatuamini na lengi you see we are doing it from the house how can we be yeah otherwise I would prefer not to make it less than 20 minutes siba uko na gari nyingine uliniambia unataka kununua tu another extra car kunayo. Kwa hivyo unaweza kimbia haraka. Naweza kimbia. Si ufanye hivyo basi mpatie. Ngukuhe account number. Nigetha wathi wekire mbeca immediately. Na wekira uni notify though ona ko bengi ni kuni notify ri. Pia wewe unitumie message uniambie imefanya. Okay. Lakini ngo forward. Mpatie number 0712 345 678. Ndio ila wetu mukora wana crisis. Riro rie mwetie ngari moya thatu atangu. Na wiki ngima thingu ti mundu witetie ngari no ino ira okasiete tu thia wiki. Umepata hiyo message? Imeikia. Sawa. Ni sawa. Koguo kuthire ujikire transfer 600 to this account. Yes. Wanaongea bottom 5. We are doing it. Lazima tume no gwicio tugatumira guku. Wetuma 5. Igano kareta weka tiri. By the way na nigwega nigetha tukiandika riu agreement. Yes. Ndio. Ni tukiandika uguo. I think that's better. I think I like that arrangement. Yeah, it's a good arrangement. By the way anwa sanoka ngari njeru na naigwa wauga cia kuni cia wira. Kogwa turutara ma taxi. Wale ngari no taxi na transport business. That's good. Ngari njeru by the kundu yugaga. Wenda ufanye. Ndikaraga muno igagwitia mbe ikikaruta mbeca cia mungu. Ndona ira ntukurutithania ngari itigite kugura no. Trust us. Taru nona mundu thekira 1.5. Wanaorora na tirobo. Hata simjui. Hata tumjui by the way. Bali tu akona transaction ya huyo wa 1.2 wanaija ai Uganda sijui kazi gani anafanya. Watu wanatumba the people trust us. Hii ni kazi tumefanya. Bali sisi ni mwako wake kana in this business. Pekee hivi. Nigetha hata kuhanyukia that transaction. Sawa. Thank you muno. Thank you. Tutaongea. Sawa. Mbesa sikiraga ugu. Yani sio hivi. Takwenda sisi silikuwa niambie. Na matarona na kila vile. I think we are getting somewhere. Ndiane zile maisha yako. Yani unaenda kumbira. Utokoyo wonde managa wina andu. Of course. Negusora. Gusora peke yake. Unatumia tu akili. About it. Kule mundu wa mtamuko. Otimundo namba ile nene ngora kira kwengora ni akuya. Gukoni na gusora. Kumbe wewe hakunigushora tumechora. Wewe na ni wangu manadwa. Ati serious. Professionally you've done it. No hando customer nyingi. No, ndako kuvenya ni mbeu sana huko. Kona gatonge vivina. Yani mbona tabariki. Mera. Kona gatonge vivina bwana yale hueta kile. Yule mundu tosi ono kisemani na kundu tu kuna ule wa muona. Sawa. Leo kuma ava tutimweze. Kuma no inge besa siengera. Besa siengera tutimwe dai koleo. Sawa. Ndawati ate tutike. Tutimweze. Wakere tutigete ate abo tutimweze. Ya gatatu. Tutimweze. Nyina Njeri. I don't wanna nai. They are very good people. Yes. Imagine kinya ni mara import gari. Riu anda decide kaba tugure njeru. Imagine the difference is only 100,000. Riu ni kinawe.
Imaitia maku kila saa onaga mundu agikono. Yes. Lwiko maratumirwo 1.5 tu nao hauwi. Na ici tu no ja 600. Urona ithui kari ithui tukono acio angi mage gukono. Yes. Acha we. Ngathukiria mudi riu. Ni sawa we, no tukwaria. My dear, I'm excited. Ndakwira ati singiraga oguka. Ni ndio na kawira kingi karangeria tagaka. Na kawira ici. Ati unabatara gutumira kiongo, ukari mbeca kingira ka. Yani gatwa thukuma mairi. Riu ni matano tweterere. Ona nyingi no ikoro irio hau ciukite. Umuthe no rete tukikinyo na kamita. Nyona ndiretikia meni. No andu ni aguruki. Ngari ene no ime ciringi 600. You see that? Na nikio kanga gukirwo atiriri. When the deal is too good. Ndori gukora wakirwa. Urateka advantage ya mataiguaga. Imagine. Ngai angona mugunjwa na gatura bunjagia andu matinyitaga. Matikinyita mona gata ucio ngi urero. Riu aro riu wona riu no ngari ndio we mundu aciragia ni smart muno. Na wacha hivyo. Ni na ndio ciria atiri no na protein ri ha next. Ino toriga ine no ina thara. Yote tutambiri kwendia protein na tukwambiria nayo. Na pa hiyo no 20. Yes. Yes. Tondu atiriri ino na turi kimendagie twi mwena uyu wa guku. Ona ngira mundu ikinyeta hau kuri mundu ungimenya. By the way, ona turiendagia turugamite gwitu. Tugera mundu mpeko ndiko pale. Ingine Andu mugwa. Obatithirio no abonoka. No wangenia ni kunyita. No, lakini ndatiga ngwire ni the only fear. No tugurire romantic atugure bulletproof. Tiana guo Makothe. Magana tukubura rithathi. No. Ate no. You see the problem is mundu ndai na evidence. Ndangithie borithi. Ngai. Pesa ni ciatonya. Ngiri mara maigana. Oh, gutatiga na kwena ka message. Aragate. Check WhatsApp for parking slip. Tone tamutia kwena ka message kenge. I'll be coming for the agreement. Kale muguruki. Kale muguruki ni agreement yendete. Ndakwira ati agreement ni moyo. Wacha hivyo. Akiuka kugira agreement ri. Akole. Na ngiye gwiciria ngona embu ino. Ugazara gwe gitonga. Ile tolinagia gutu. Wacha hivyo. Ndakwira tiriri. Tugutonga twake nginya buroti tweke maburoti. Twaregete kwambiriria tene ni kimeni. Kai na muthenya wakire ndurendete kwaria uru. Si umeona how is it? Anyway, thank you many. Apology granted. Good. Una ungulire nyama ni ndo wako tindo kigidanga. Yani reke tuge atiriri. No riwe. Oira ni tukuruta riu serious ri. Ulithia guketha customer uguo getha customer no customer tuli ndiraga nacio unitary. I think that's a good idea. Riu nyina Njeri mahitia makuonaga kila saa mundu agikono. Na ikio ndirakuria iyo ni ngari yakwa ya mbere kugura. Nie ndira thina. Ndira thina na indo ciaku ona ni ndirakuona thina na kindu giaku ringi. Tondu ici ingi ni ukoragwo na evidence. Ino nduri na evidence. Ungihota te kunengera mundu mbeca no coke o uguo. Ndiakwira andu acio nyuma. Umutigio o uguo. Umutigire mbeca. Andu acio nyuma kwao nyumba. Gutira makania kana kwao nyumba kana. Na ni muthuri na mutimia andu mena heshima ciao. Gutira makania kana mena muici ndakoragwo yandikite haha ti ndi muici. Koni meni matiandikaga haha ti ndi koni ban ka ndi konuman. Nikiona ari mwangika maundu ite ko involve. Aria maiyaga ri matikoragwo na na kiria. You like complicating issues for no reason. Ndi tondu ndwethete wi wiki utagetha wi. Na after all bia ti kumane ndamane. Oria ukiraga no. Oria ukiraga no gwe tukiraga. Ndatwara bia bengi. Koguo ri tutia maundu maingi tani tuthi. So the evidence is here. This amount transferred to this account. Tutia maundu maingi tuthi tukone. Tuthi ngamone. Sawa. Niguo to no time to waste haha. Tugithie niguo gikene. But I'm not happy about this. Hatira thina.
Makothe na ngari ya white. Kai ni wenga mena mo. Tapotika. Na mwaka mari kigioma. Kai. Leo ni mbise ero ne muka twende ngai. Aka wena agreement. Aka wena na ni akama. Na ni fana ina bora tonda kuraka. Ada ni we ise. By the way, mutumia witeketie murume na kuti mundu murume witeketie muka. Wari ni witeketie. Atokigwa thithi. No ndakwira atiriri. Ndakwira atiriri. You play it cool. Ado ise ise abane kiaba. Leo tuthikiririe aya. Tuthikiririe tikwari on bagida tondwa no. Kitu sete kwani ya muliki remote. Na tumwira tene to transfer. Yes. Ya, murioko. Tuwakomeni. Karibuni. Andoka ndi wothe. Sasa kazi moka mwe. Karibu madam. This is my wife. Okay. Na by the way na mbere ya uthiete na mbere muno. Ninatuma. Ninatuma na the order ile ikuthumburaga it's like it's working now. Oh, message ni yoka. In fact you like yokare. Nitugutumite. We trusted you to do it. Yeah, WhatsApp bado ndagitumaga sleep. Tumetuma by the way. Hata leo na ngwicira no niguka let's wait nikumetere feedback no na oguthiko gwathi ugu ta imagine ngari ni aguro 750 ngari iriko ino CJ haya uharikia kuthi uguo kimuthe gya ukabangwa ni gya kuma ku ni ameragia mera aya thuria mira ukaturia ngari tumesikia mwana uza twamwira mwana mendia atia na mwira 750 niene mwira 750 ngisia ni akumbake haya no kone gwe ugatiriri ndutige ndige ngirie kana icio cingi ngareta rucio ngorane na mevi utie mundu ngigura by the way ndukona biashara ya ngari it is one of the easiest tarukorwa ni ugurire ngari iyo for example mundu ucio uke noko tungikuvurire tukurie bwana ngoto iretagwa King'ori bwana King'ori ngari ile wagura 5 no kwendia 650 turiegana riu no na biashara ya ngari korwa very easy. But it's a very easy business. Taru mungia thukuma magana maire mandui ma 50. Yes. Let me tell you, wero egutiririe ungituika ati ni warigirete. Ndo sinaga. Let me be honest with you. Nona nyumba eno twamiakira prophet ya thiku icio. Very days. Prophet ya thiku ithatu. Na by the way anatuthiakaga yetu ni mai mathatu akagira kerega guka guka. Na riu wi mutige tuteithio na ithuĩ riu tungigura atere atha ici ati no kwari. Okay. Mutige twenderie biashara ya ngari ti njuru. Ti njuru. No mututeithĩrĩrie twambĩrĩrie biashara ya ngari. Nĩ raithi. In fact uria tutari ni atiriri kira tutari ithuĩ tutire wiru. By the way. So you see ando yothe tutingihunia ngari ithuiki. Yeah. Nona. In fact nona kwa ni nyumu agure yo. Ni nyumu mungiathondeka mbicio. By the way lakini we can also assist them. Kile tu tumateithia. Fanyeni hivi. Tuteithĩrĩrie itu. Ekai atiriri. You pay the 500 korwo mwina shingi that is mwari ba mundu ucio ukarucio tio tumwenderie uguo turaritie pesa tuwapatie lakini si lazima wachote kitu ai mmoja turai turia 250 oye mungike tuingiria box na ruati ai ndio kuria kindu Tukigaku makindu kinini. 50 wacha reke mtu ya ngiri chukue the 200 to muko mukirutite by the way na gutiro ndo mweka in fact biashara tugaga atiriri kana ni ngiri 10 na gutire stock ya kuwekera hau ya comfortable Tunanogera. hiyo guys kama mko tayari ni sawa Riu wi ina kindu we Ndigiaga kindu kigurora. Ndigiaga nindirahetũkia na kodi na kiuga. tigana Ndigiaga matano. ti matano. Ona kodi na uga. Ona kodi na uga. arauga ona kotana Ndirauga. Timia no mari uhoro. Na ngiuma muciĩ kĩroko nduma kĩndũ. Cicokaga o mũciĩ. Aithũrũ ndikuga ũndũ no kaĩ. Cicokaga o mũciĩ. Ithuĩ ciakĩruta wĩra wa mũciĩ. in fact ndanjira atiriri korwo ndeno kari Ĩto cia wĩra wa mũciĩ. Ithuĩ ngari ĩyo nĩ gũkũ mũciĩ.
otherwise wira guothe ni gutethania na ringwa na Ngai arathimaga andu kuringana uria maratethia andu aria engi no nginya andu aria akaratina twateithirie uguo mathiango maithe magurire ngari imwe mendia umuthi tarunga rira maina cio andi ni ngari te 10 uguo na ni just 6 and 3 months uguo yes ngari ni nje so na idea ito guthina mbere na yona ngiruta wira wakwa of course na tarua no ugure mwarikia kwendia no muke ringi tumwenderie ngari ya tuge kaneo yaoka tumucererie mundu wa kumigura nginya 700 yes teo yo import unaona import it's a good idea otherwise tuvei habari tuambie ni naona murare acoku ringi ndi muthakie ithio no atugitheka haha toka turakaranire muno na mama ni ndakinya ndamwane ndathie ndekira bank account 500 o wa mwira 1000 ajuri agreement mwari ni andu ega athuri tukora twekarire tuka tukinegenanagia na ithene twendaga riri gukorwo turi conscious kana tema indo tondu ri rui tumite haraihu baithe na mbeca icio raiga tumite ri kana rianire rui ciake wiki nithi atugiukai ona riu ri arerekiria haha yani wala tamadari asa no wana tiriri maundu mothe mekika kwa we korwo ndeno kari yo ningiuma na ningi ndwe ni gwathukire baithe ndwe ni gwathukire baithe next time wacha mundu pesa uguo no thi na tatiga ngwire inde cionthe mundu tara trust ndui ukaroria mundu uguo no menya whether to trust or not tari tu no gaturoria by the way sure ngiri magana matano what's that mutikague uruto let me tell you something as we speak ino ni mbesa ni ngiri cia kana erumia sisi hatunaga shida ya mapesa wanaiga mbesa runguru agitego akue wewe mkuja muipe muonane tu tukora na pesa you otherwise we are reliable people Lewisho ya ngiri magana matano then the other thing ni jina yetu tumebuild over time a long time na tutikio mwana na muthenya umwe sina uru rwiru ni tutambui na riu ningi no amenya nginya andu ario ega ni mathukirio ni ario it is very true no madam by the way si makosa ugo weciria it is good to be conscious tondu tumite harai no wega no na inegene riake nirio ria tumaninge tuone maundu me by the way gutiro ndotari bata thino tawi bairo cio twina ngiri magana meri about that that this is just the beginning ndio kana ya nyisoke ewe ngioka ndwe kugurwo mbia cigana na ngari njeru the otherwise ni gwega ni riri ni ngarire by the way ona ne we tutaonana nyinyi watu we reke tuthie nenda ni mweke ni sawa sawa atu amerisive at least zile gari nilikuwa nakwambia si atu uko na shida huko mundi sawa itakuja na hiyo good kwa pamoja by the way very lucky huyu agent yangenagia by the way ndari huyu Gomboka nyumba vino njikarage yera magagani abekove takwira tiriri nona ati methega oria tiriri andu manyitaga uria moka riu twarikia wega nona mamera ukitezuritie ara ukitigo we itigukwirite ne agreement ikumugurukagia riu ucio uguka kugira agreement ciake cingira kalima sivi mwira no kinya wira urutungia no pesa ciedu but so far so good by the way tutinge complain riu you cannot complain ai wiki imwe ngone wiki imwe ana mithenya ena kithete mithenya ena turutete wira uyu tutingiaga 4.5 no ngwicira ngando makora maya ritu muno na nirona andu bari aritu andu acio mangi wiga ungiruta mbeca ku no by the way nginya wakorwa na irimu wanjinga ndio wali wao ndio ngeciria atiriri ni twambire gutarget big fish yani big money big men ndenda kuga atiriri andu amena mbeca njega ati ukona ati mundu wa mukobora ngiri ta 10 milioni ta 10 that's good money I think in a different opinion
twambe tu exhaust the small person nona kama ndo kanini kaka ngiri magana mairi ngiri 150 unicho nuisa cio niyo yengi riu taru for example ni ageria gwiciria riri twina customer ya maratwetia ngari cia 150 magana mairi to taxi to guthuka magawa thibitari na muthatari na manjimbo customer cio ni yengi muno na tutiena ngari ciao na tuko twina cio cia kumenderia supposing tutumire unjanja wika undu ni esiririe boy taru for example tutumire thimu no tutumagira si hakuna mtu anainjua ni anani wanatiri registered taru mvurire mundu ndiramenya na kini kenda ramenya tia ngove an example mundu tanjia ni tutumira njia for example taru mvurire njia ni muri njia kwa mundu ramenya wina taxi ungindwara moya for example Nusio via zile tona mwita leto ni atua this person knows him. So ngari yo yauka gasagaza leo nevo kondisappear. Customers ya Kirinyaga watu tirenda kumenya ka ngari endirwe na number plate kandira number plate manyitwane vao. Akirikia kuleta ngari vo wira wa taxi tuturwa nura tukumathiora kithioro taxi disappear. You get the point? Yendwe Kirinyaga eza ganyitirwa Kirinyaga is not a problem. Tutagisekene. Njiyo to aburi. Ona tiga toguo ona kumenyeka ni atiri gututingimenyeka tondu riri wahurira njihia na njihia ndaramenya na kumenya na tondu ndena kumenya ri no auge niwe awezi na niguo ngwiciria atiri si hata nifanye hivyo saa hii tu tandoria namba ya riri hebu angalia namba ya njihia hapo 0 0723 124 Koja ya ngoni langu kwa kainje ya no avira. Hello. Yes, Patrick J. Mwangi. Oboro matuko. Haya, liwe kwenda kwenda konde nako. Kwenda kabisa. Atendora menya nura kwariria. Akora ndorelewa ni sauti ka. Wacha kwanza nikwambie kile nimekupigia. Kwina mwana to kwenda gutengerwa moya na taxi. Na ungevota njariria ka 110 A 110 ndwize comfort ciayo. Nimse taxi ya 110 tikungitura we. Haya good. Na no arivia ngiri ta ithano gukuthie moya. Ati ithano ni nyingi. Wewe uria we mbate tugeseme nu we customer kwa nebise ni tayari kuliva ngiri nyogo ithano. Haya, we nake. Haya, fanya hivi. Mwire tusema ni vara Kilimari. Vara petroli. Kindu ndagika ta 20. 30, kindu ta ndagika 30 uguo. Sawa, mwire tusema ni vo. Okay. Usinisumbue wewe uralega kumenya rito riakwa niki? Nitukuona nawe narikia kuvira murato wakwa ningukuvurira. Sawa. Nini kuingira? Leo iko hivi. Netutuma Onyango. Madiva vetro. Leo ni mundu taxi ni aukava uru te kwangirigara. Makina muri ni wewe umetumwa. Sawa, shika 1000 weka gari mafuta twe. Leo in the process ya ngari gikirwa maguta. Erwe. Nenda kuongea na mundu ucio akupale pale. Niso anokerwa pale ne athiekerwa vau muka sibako na hotel by the way. Bimwaria. Gaza ria kuthikwo na mundu ria ratwarwa. Ngari eko? Ni ade. ABI. Individuals kutus. Kalina kwa ile kwenu. Ni ando aria. Haya tuanza tikangode. 99 ndiri. Neo kangwire leo. Tutimese wanaiva nini atuanjue. Ndio wamona. Nurikana murata wewe tuga deny. Baada atuanjue. Na kwanza ni reverend Ruto radio. Achindiko niko. Natiga nyambe nithio kwangu boya hamona ona maiva ni marona tawani hapo. Yongo. Tarona takonde hapo. Amen. Niki kai nyu kurathire atia? Wandui. Tuma kwanyu twarikane tuonane ira. Usaina agreement. Turathie ku tukerwa anga gutiko. Ona mutire ku. Ona mutire ku.
Muraririo boro andui. We. Ndaririkana. Ya. Atiri. Ithe tinye turatumire. Madam ithe tinye ndiratumire. 500. Oh. We. Muraririo Rĩu mũrenda gũtua nĩ mwariganĩrwo nĩ ithuĩ. We ndwaheire account number njikire 500 muimportere ngari. Tiga nyume mbigugo murauga no call is like we are not communicating. Hai. Ati ni atia murauga we nyino uria tahuka vanini my dear. Iya. Ati riu. Oh. Mize na mani kuingia 3 story tukionanaga. Tuwe ndakorirwo ikarite thi na laptop. Nie. You know, taigua teriwa ati ndize ati tetwamaendagiria ngari. Ngadui. What are you saying you people? Ona madam akiriwe uyu. Akiriwe uyu. Ni. Ini. Eti waheire account number. Ni. Ukijia rie jikire 500,000. No riu ni kukumwa tukorete ni where is that? Wanyu musie. Gwetu musie ku in the first place ku. Na sunrise. Sunrise Brewery. Na ukienda na uliza. Ati na mukebewa namba nu. Na mbere ndahuraga ndona advert niwe twagia nawe. Oh. Teke tugerie na mbeo. Na mko sawa nyinyi. Tabora itu igwarani. Ikwira le uyu. Niyo maneri. Riu mwarauga mugiuka kinya gwetu ati na andu no makoro my strange Kai. Imagine ira mteja. ira mutenja tena ngamevura taru ya mama ya bana no kwengirira. Are you people serious? Ate kari kifuga macho. Kibo no ni rire ni akuri ati uyu ni mundu mutumia. No muthuke kiongo muiri. Atiriri. Kiongo tuthukite. Ni ndirona madam niwe. Oh. We. Okay, ni imagine Ni ni ona dinda mona. Okay, tanjira ati ilikuwa lini? Urogo ni pastor. My husband ni Yes. pastor. Na ni the business kila. Uya akora wa business woman in Nairobi. Atiriri ni. Na waukire ri uraukire goro. Silikuwa jana usiku. Nani ene gukija kinya turari na work na seminar Mombasa. But then ni reverend and I mean akidikon. Tikwa narigwa andu no mavana ni uguo. Sio nashindwa kai wambiririe kwendia. Na ringi wanakumura uga na gukwa anga sunrise anga brewery. Ithuĩ twakĩte na harĩa PI. Yes. Unaona nurona vale wavituka vale va bishop. Nyumba hiyo hivyo hapo ndio kwetu. Unaona hiki nyumba iko na mabati ya nini? Na niki mwakihana no uguo na Inyu mutietagia ngari. And let me tell you, maundu ta maya Nairobi ni very common. This is very common. Tondo na ngari murauga murendia in the first place tutie ngari ingi no eno. Na akora ti no twendagia na akora In fact, ona ndronjete ni ukungurira ngari. Eno do this kwirire niwe wadwarire ku. Eno madam tia kuruso what you do thii wa kumucio cio. You better mwekare kumpa kariria mwene agauka. You get the point? Tondu anatoa isi time ava. The fact is tetue. Yani ni ukijikira 500. Ni ndirakiona kari. Ehe. Mie itikura tondu. Itingĩũra. Togu kuria twathire, kuria twathire. Ndu cokio ku. Sokai. Cokio. Oh, poleni sana bwana. Madam, unaniangalia mbaya na akisi mimi. Ni sawa twakiwa ni pole ni ku. Ndakwira ni ndakinyire guku tha icio. Menyo na accusation itheno ni very serious. Ndio ngiratuma na bili cia consider ni. Madam ene mundu na niwe ndeto ta icio. Na niwamenya. Roti we ni ndakuhera. Na ni sometimes. Unaona riu ndeto ta ici. You see, they could defame bishop. Defamation. Reverend ati. Yone character assassination. Ni sawa reverend, we are very sorry. Yeah. Tutafuata no nejue we are going to get to the bottom. Namukumonyita by the way we shall pray. By the way, let me promise netuko we shall pray for you. You keep you. Wait agwa. Nijitewa Mr. King'ori. Okay, Mr. and Mrs. King'ori. Don't worry, akini mukona pesa zenyu. Otherwise we shall put you in our prayers. You better do. By the way, kwanza mwonga kora kwanza murudata hivi that money will not get lost. You just go. Wish you all the very best. Now in case of anything when I go my mother, no more can come to kuthiere we have other ways of doing it. Ni sawa tutake tuthitulole. Otherwise we are sorry for accusing you wrongly. Yes. Oi pole. Tucoke kuyumbe no nginya pikere karia kanyua ndatheka ni ngatheka wagecira ni karia ndiranyua Papa ni kumaoya mburi
Nyamali. Kai. Yani ando makora mayari tu ko. Anga kuyane verisi. Kwe ne othe. Kwa hiyo Kai. Yani ando makora mari tete uguo. ndakwira atiriri tamene metekia. Rĩu angĩmoria atĩ kama wako sawa. I think the easiest thing igweka nĩ kuya. By the way tuthie no ramenya ngari rĩu nginya kandege korwo ngari nĩ nginyu. Wai, ya taxi. Lakini aya twaherwo nyango by the way. Kocha. Thima yakwa. Oiga ku. Kaja. Nduzi ngai. Nenda kasi kana twa thinde gata. Acio nĩ mangĩatũvania. Ni acio nĩ mangĩatũthũkĩria. Hello. Oh, Onyangu. Kale kamchoro nilikwambia asubuhi. Kilimali. Kitaksi. Weka hapo. Siku ndio nilikuwa nimekuelezea mambo yake asubuhi. Weenda ukiona mtu anakuja taxi in the next 10 minutes tondo ameniambia about 20:30. Utashindwa kushindwa kitaksi ki 110. Mtu anatafuta mtu hapo. Ndilo ni ile. Si uko na dhao? Huwezi kosa. Umpatie ngiri akiweka mafuta usifanye vile tuliongea sawa? Tubi. Watoto kwa tunaendekana anyway, but let's be around there. Tuge ndwacio tukumetha nako. He bara ĩno harĩ ĩno. Tugwĩka Ona atĩ. ndui turamacaria niki. Tondu no ndakwiraga. We. Tondu ona andu amatwarĩire mbia. Ndi ndiakurire uhoro wa evidence. Riu ona tukona tuthi borithi tungĩruta ku. We evidence ĩrĩa Riu gũkũ tukumacaria kũ gũkũ. Rĩu we andu acio tukumacaria. Kwĩna andũ aingĩ ngari nyingĩ ũkũmacaria kũ. Tukumacaria kaunti ng'ima. Twambĩrĩrie na bara ĩno. Twathiĩ twarĩkie ĩno harĩ ũrĩa thiĩte tũkene ĩno. Tukarĩkia rĩ kũmacaria. Ona korwo milioni ĩmwe. Milioni no githe ndiakwĩrire. Santu dia potie kuga nĩ wanjĩrire nao nawe. Ona ũnjige njoke niĩ. Niaje mambo? Salama sana. Wewe ndio jamaa taxi sio? Nimetumwa hapa. Sasa. Nilikuwa nimeambiwa nipatie 1000 usiweke mafuta. Ndio. Alafu muende. Mwea na mwea. Sasa Fanya hivi, hii ndio weke mafuta. ndio. Alafu ni mteremshe. Okay. Kwa hivyo nikaweka. Baba, fanya hivi, alternative njoo nikuoneshe. Wachiki pale. Pale. Karibu na ile gari ya grip line. Ndio. Basi, fanya hivi, enda pale, mdosi kwa hapo. Enda ongea naye. Naona umetoka, tunakusaidia. Ni sawa. Kipato chako weke mafuta sawa? Haya. Safi. Enda tu pale, harakisha. Sawa. Mama ndekarire muno. Riu niki kirakumakia. Ndĩramenya ona wetereire wĩ wĩra. Ona gwetera no job. Riu uko job. That is nice. Ũramakio nĩ ndũ ĩno no waguka. Goka tu no tũgũcemania nake. Ngwĩraga wĩra nĩ wĩra. Ũkire haha wĩra. Riu otherwise ũyũ tũbangire tũboro wa. Atĩrĩrĩ, ũyũ tũbangire tũreka atĩ tũroya cash. Na mũndũ atũrĩ twaraga
uri twaraga bengi ri ni ile turona ni mabataire gukomeshwo ni au nyango Ibaye. naona gayo ngiri Tanja mbere ya kugura ngari. wandu ti aguruki Kwĩ mũndũ ũrambĩraga araugaga niĩ ona ndianengũra ngari ona ndianendia yani gũtirĩ ũndũ eci rĩu hakuna kitu anajua ne ngiri nichwa kũmamirwo nginyagia ũkauga ciũre andu rimwe nyonaga ta maria nguruki wetikira kugura ngari tari ngukura ngura na wandu no anando anga I think there is a problem ati wana ndorenda kumaindi ati mundu araturorio gakona ndo amae na mbeca andu mari no vitua ndinde makiri andu auru then but na wandu mangiuge vatheni tukuri andu tukuri thibitari tigato makundie mbaki but let me tell you hii kazi lazima tuifanye ndui uria we compose kana niguo uheaga andu confidence Hadi ni mbega na leo. Gani ni mbega? Sasa. Wao ti magana mai ma 50. 50 sawa. Ala logo buku ina. Hivyo. Aya. Wewe ndio tunaandikania na wewe? Ama ni mwenyewe? Ni mwenyewe. Utafanya hivi? Utachukua gari. Alafu mtu anipatia pesa, tutachukua gari na logbook. Tutakuja tumalizane kesho tuandikiane. Basi kanogo. Saa 3 hivi. Si mbaya. Na ithatu uguo. Kwa uguo tukaandikanira royo na mwene. Rocio. Rocio. Aya. Utaacha gari ya mtana? Mimi gari ni yako tayari boss. Ingia hapo, enjoy gari yako. Mimi nitakaa hapa tumalizane. Si tuingie hapa tumalizane, au sio? Sawa basi. Sawa, tunaone. Sawa. Kesho kama ingine. Kweli. Tutaona ne. Ina kai. Wanyango urabora thimu. Halo Wanyango. Kamenda. Ati umeuza? Tayari? Okay, that is good. Fanya hivi. Mumeuza the 250? Sawa. Wewe mkifika town tupigieni. Good man. Asante. Kai. Ino muntu mamune ni believable ni riri. Taroria atiririwe kwina undu anga uroneka ta kwa we strange kana tyo twina spirit kia wira kana mite turaruta wira uyu mundu ararenganira mbia fatie rogo book fatie mwendia fatie agreement haya ndareka nginya search ya KRA at least akorwo ari comfortable atiriri ngari ino ne kiriri haya na no gwendo mavunjirwe TV riri ndio uri ukigura ngari eka search ona migunda crusade andu mahunjagiria ukabono komwe umwe riu ri kana gukaga achana na hivyo
na ndeciria atiriri Anyangu ri tumeke motivation by the way handu ha 20% ri reke tumongerere 30%. by the way no tumaweza that because we have nothing to lose kutakiri kindu tora lose Nothing. taruva 250 no mari wa mundu no mari 80 magane 40 wende tirira ri ona ko ni kumira ni thongika tukuristo kwa nawe akoreo ngari ni athie you see what we are going to do now haya nona ru style yo ni ra work haya kwina uyu customer wa pick up uyu wa Kagumo okay yes pick up tukoya kababa pick up kababa ni lori kababa ko na lori ni mundu ule wa kurenda rugu uyu wa ndarugu renda lori nike tukera kababa thiagire mathiga ndarugu ngari igithinde kamenya ni tukamenya tugucora riu pick up ni auga mundu wa Kagumo wanake no gutu gwika style ni yo by the way nike riu ri urekwamba gwikari kwamba kumumbabaisha na kumunegenera ati naikara by the way munegenere ugacoikire kinegene kingi muno ukiuga kwanza turathiete Mombasa no iva sawa kai akibaire kinwa na tukiaga meni mameno meni tamaga kwa turamekorire Siramu kai ni maturire turenginya makoini tawa kama ndo mamwe tutikareke lakini wacha ando muno murathima ni ngai waugire tuigagirwe mbia akili ni mali yes sawa lutiga ni mamithia bani go nilikuwa nimerara Ngana mukathie murega Orani sana ninacererwo muno ni ngari cienjerithiria ithuĩ mathaa-rĩ makoragwo arĩ mbeca nĩ ngari ciareta thĩna nonamenya tuthiĩte Mombasa by the way kwĩna project tuthiĩte kwendia pareni ngari ciretire thĩna mũno tuthiĩ thĩna sawa aka wengi nĩ wagũka ĩ ũrona rĩu otherwise nĩwatũikaria mũno better than never no kaĩ no wagĩtũiga-ĩ ni menya tũrĩ na shughuli nyingi otherwise thĩna piũ karibu tuthiĩ one mũgũnda ingĩ ona eko kiugaga atĩrĩrĩ mbũri ĩtigũragĩrwo gĩcegũ by the way ũgũre kĩndũ ũrona ava waruri ũyũ waruri ũcio gũthiĩ nginya Varia mboco icio ndũrona fence iyo ucio nĩ mũkombo mwena ũrĩkũ alafu thigingi ũkũthiĩ ũthiĩ straight unaona ndai wakore mĩkĩmeo ĩruĩ gwaku rĩ nona kĩmuti kĩrĩa kĩ harĩa gatagatĩ good kĩngĩ kĩa gatagatĩ ka barabara tuge hau nĩho bonda rĩrĩ then wona wĩna advantage kĩrĩa thitima ĩhĩtũkĩire gwaku mũgũnda na madam nĩguo wĩtĩkio na nĩ tũrenda kwendia by the way nyinwa wanja waru ũyũ ĩ tumathe ũgwĩka atĩ wona woma biũ rĩ nĩ tũkũhũranĩra thimũ ũkĩngaĩre tũnini no ndũgakĩrarĩrie ciana nginya mboco na mbembe in the meantime rĩ no ũcicokanĩrĩria arĩa owe nĩgetha rĩrĩ tũgayane mũgũnda ũcio wona atĩa kumana nĩ na wenda tiga mborere thake mambegu ũrĩa nake akuga nona ũngĩũbanga wega nĩ ũkũrĩithia kagombe gaku harĩa anona rĩu gũkũ hello ndokĩma nĩ nathiĩ kũrĩa tũreranĩte mũgũnda nĩ nawona na nĩ mwega mũno wĩna mbembe na mboco na waru mbega mũno ithuĩte mũno nĩ mwega na nginya wĩna mĩtĩ na thitima ĩkĩrĩrĩte vau nĩ sawa auga atĩa mũgũnda nĩ mwega mũgũnda nĩ wetĩkia nĩ mwega no arauga twambe tũkathiĩ kwa land board rĩu rĩ twambe tũthiĩ land board rĩu rĩ na mbia ciĩvo Luizi, niĩ nĩ monaga atĩrĩrĩ ũndũ nĩ tũraĩ na ũndũ wa haraka if anything kana atĩa what do you think then kĩũria nĩ atĩrĩrĩ land board ĩthiaga andũ magũranĩte kana makinyanĩtie either deposit njega nĩ ndute maũndũ nĩ mega na mũkinyakinyũkĩtie no nyita rĩu rĩ kuga atĩ twetere mũgũnda rĩa land board igeka rĩ na by the way ana MP ama wakae ĩka atĩrĩ siupigie mheshimiwa reke
Bora mheshimiwa mbaithe mugondo yara tayari kugura niko turakwigwirite ntha we. Ya kumuvurira ringi ui. Taroria ikore nyumite murankorire ku. We ni turere wa. Menya ni kiole tuwe na tungira enderi mheshimiwa mbaithe uragura 800 niguo 800. Tuwe mheshimiwa uragura 1.2. Niko turakwigwirite ntha you see. Turera na atiriri uyu na kamugunda gaka ni kega ri tumutithie nako. Tiga ni muvurire ringi. Menya kwe mundu ungigurwa nawo karathimika riu tuwe niko turacaragia kirathimo mwena waku. Ni mukurathimo Hapana, riu what you do Leto cia land board. Reke twike atiriri. Land board no nginya makoro marutite kindu. Of course no nginya muno. Gwika uguo reke ndime buke na Friday. Nigetha riri twike ati. No kono buke na Friday. Otherwise wathaka mugondo no thigu wonthe. Me wana under advise you. Unatuona hivi? Hello. Mr. Musyoka. Kuhana atia? Ne Beatrice. Haya, lewe. Ndenda ujikire uria ujikagira. Ndenda special board Friday. Na possible re. Dainya tondu in fact na dauma haha ri. Ndadi Mombasa kwe beach ya turathi kumedia. Customer ne twetereire dainya. Kamurika no no transfer ke mugondo ucio. Mombasa gire to gatege tugacoka na SGR. Riu ri mugundo uyu ndirakwiraga wa 348 ri twina madam uri haha ngugutumira land board ni wa okay ni wekira diary-ini okay sawa then madam uyu ngugutumira ri ni gukurehera maritwa na kina nigetha title ikiume na ritwa riao batho no iko muthenya umwe pigo na turenda atiri in fact ndienda egucie please I know. Okay, nikugura saa ndukamake. All right, go kwanza ngugura kinyanyama. All right. Umefanya vizuri kuja. Tafadhali rafiki yangu hapa. Na mwenzangu ana shida. Kwani amefanya nini? Hata sijui tumbe tuna muuma kidogo anatapika. Kijana pole. Twende kwa gari tukikimbize hospitali. Wapi? Fanya nini? Ni nini tena? Unafanya? Si tunasaidia mwenzangu. Nani alikwambia na shida? Angalia. Mwenzangu hapa Sawa? Hebu ingia ndani, unasifanya ni kuingisha hapo. Ruhusu tuweze tu jameni. Na ingia hapo kismile kumbe hata ulikuwa unacha vifungo. Good boy. Boy. Unaona ukitupatia pesa yote leo Friday ni kuthie land board winukite na mugunda. Tondu nake MP ni sawa. Nake MP agagutuika ati ni aguka ugure. We weka atia? Ucio okaga na mbeca ni atugure. Let me do that something. Tia mboga ndake kemo. Yoka na ni taito. Ndakurona mutari mwecimie tumwendirie migunda iyo. No ina na okaga akagura agatutigera mbeca tutwarithanagie maundu mau mangi atutigira mbeca andu ingi na matuturaga ritwa ritu tiga gwikati. Aya ni wika uguo madam taito eno ni ukathie nayo kwa wone Musyoka ku kwa lad ndora ni yetu ndona nginya marito vau weka hiyo nyamu ino itienda guthirio riwa iweke kaina tutire mpasa ndugakunje tio kunja over na lezo riu what is easier riu ina taito mizo ina taito nita kwa ina mbia what we do tuthio tunengere mbia kwa ni rona ndore muku watu nengere mbeca urauke kana uthie kwa Musyoka eta kwa Musyoka nitukuva namba yake taito inayo maundu mothe macenjie Friday tu anatoka manda muno athaka na taito muno ino ni ya mbeca nyingi muno manda sawa menyite uguru munyite wega riu twathie nini mona the best thing siko na taito riu no gucoka wire muzee ni tugutigire taito
tondu ina taito neta wena mugunda si hata wewe unajua hivyo tuthii niguo tutigate thaa muno riu niguo waru wanongecoka kivoyo ukenanja waru wakuruga nthie naguo tuthii please twendeni riu kinde twatwirwo na mbia nyomba we mbia nina cio no kaene tuitara mathaa bakuthi mathatu riu ndwandu wi nondo ana tuge ngiri nĩ ta 50 icio cingĩ nĩ mabao tobanji kwarutĩte kũ icio ciothe cia mũthemba ũcio mbia naendia ndigo kaboxi-rĩ wangũrĩra sonda nĩ karimu yani mbeca icio ciothe irĩ karimu-inĩ ndia na igambia banki ndũkambĩrwo kuoya tũtingĩtura maciringi nĩ ũtaronoge ngai nacio nĩ nginyumana na ndũkathiĩ nĩ mbese naikia kĩbao nĩ mandĩkaga bandũ okay ndogia atĩrĩrĩ ũcicĩmbĩte kahinda kaigana atĩa mĩaka rĩrĩ mĩaka 20 ngai ngiri magana manana wacemanie nayo wamba kĩbao gĩa sonda hapo tinyunyaga sonda ndũkamake manda mũno na nĩwagĩa mũgũnda Hapana, kwanza sijaimba gari. Sema kweli hapa ni ngoja. Wacha tuongee tu hapa. Hapana, kwanza ingia hapa ndani tuongee tu hapa. Ngoja hapa. Wacha tuongee. Wewe kada. Wewe unaonekana kama ni kweli wewe. Kaa huko ndani. Hapana, wacha tuongee. Wewe mkuni unaonekana wewe ni mkora sana wewe. Kwanza kujifanya ni sio mwizi. Wewe ni mwizi. Ni sio mwizi. Kwani siku kwamba mkuni siku hizo wamekuwa waizi. Nilipeana 250. Na mimi nikanukauzua gari. Na wapi kwa mbuku yake? Nakubuka aliniambia tutanazo atanipea. Wewe ukapatia pesa yote 1000 kama nimepata gari nilikuwa nataka gari ngiri magana mali mavita vani. Unataka kujua gari imetoka kwa nani? Sasa mwenye aliniambia. Nilipoketia nilikuwa amunaandikania na yako kwa hiyo gari yako. Nikiende mukena ngari. Hiyo hivi ambassador nyinyi mawekoni naonekana sasa hivi mnakuwa wa ndimu ngari wanga wako tukutu tusomoro. Hiyo ni afunika hiyo kena mali kuna bangi na yekua geke. Wewe mali kama kikia na kile mbao. Ndiana kwa bangi. Ukiangalia vizuri hapa kuna mikotokoto umefungilia huko wewe. Mkolino wewe ni mwizi. Ngoja tutapatana wewe. Ngoja dakika mbili tutaongea. Tukani toka mmeka maiga meru. Tutia gari kwa unaweza nunua gari yanje hakuna roko mbuku, hakuna nini, hakuna hata kuandikania na unasema. Najua bande, ndio unataka tuongee tusikizane. Kwanza walia akuje. Utafinywa ndena mwadhani mwadhani utaongea wewe gari yake. Utawekwa mbini utaongea. Nimetwanja jasho yangu 1200. Wewe tu hivi na sababu gari ni ya kuiba sijemba gari. Usinipigie makelele bwana. Kwanza tukukweje sheria sasa. Sema kweli. Manda mwanga wewe wa mavi wewe. Yaani tikora ene tharuria mbeca. nicio ciega ciothe Kai, ngiri magana manana. ana igakorwo ithitũkĩtie no ngekũmi Ngekũmi rĩmwe. Aya, kana nĩ karitu. Iwi nĩ tũtarĩra bagane tũtarĩra kũrĩu. tũtarĩra ibau gĩtĩrĩkĩ Hai hapa. Rĩu manda mtiga ngwĩra wana kaundu raithi. You have nothing to lose. Irokorwa cie nini, irokorwa cie nyingi te thina waku. Si ni yetu tu. Nĩtũ twĩna thara. No kinde ndwe nĩ nginyu. kana igakorwo itigarĩtie no ngekũmi kana kũmbũra igakorwo ithitũkĩtie ikũmi kana kũmbũra Otherwise tũgwĩka tondu wĩna taito tiga tũkue mbeca wana ciakora cie nini twe tũtigakũria kĩndũ by then tũrenda ũtetheke wambere no menjete warue waru no rĩcage waru no wenjage na still wona cio mari we riu na mbeo yaku waherĩ nĩyo nĩtũikũika tũkĩaranagĩria ona wagetha rĩ ndũkanjia ngoka ngue tũnini o twa mũrĩmi kana mũtigĩre tu othe meni Friday Friday alafu madam rĩu abai mũtũrĩte mĩaka ĩgana mwĩkara ngwetha we na ũrĩbambia ta cigana aba aba tũrĩthaga 150 wa mweri 150 Vai gũtirĩ na Ngai nĩ akũmonekanĩra ara nĩ mũmonekanĩru iba itherũ mũmonekanĩra nĩ ũgũthama gĩcagi mama aba no gũthama ma ũtũre baku mũndũ wake akenaga mũno bai asante sana nĩ ũgeretie otherwise tũtige tũthiĩ ũguo twaria sawa nĩnona Ngai cio nĩ Ngai bai tiga kũmaka nĩ Ngai wona ndũmwagi kwana othe
Urathimwo muno namwetagwe thank you pole sana napigia mzee Rĩu gũteithia andũ rĩu we nduge mbu uga mbu na rĩu mbu yugĩte thikũ icio na gũtirĩ mũndũ ũkĩte Tito ũkĩgucia rĩu Kujeni mtusaidie. Watinda ũkĩnegena ũnegenete thikũ ithatũ na ũnegenete Icio ciakinya cigana? Ici nĩ 3,000. Ĩno nĩ ithano, koguo that is 79. Hapana, 75. Hapana, tigana na ciugo nĩ tũrataga ciake. Ndocio nĩ nginyu. Mũndũ atarire ana. Ndocio nĩ nginyu. Rĩu nĩ ndĩ mũrebi. At least nĩ nginyu. Ngai nginya mabao kana tuikie mama barĩa mocomerire cokora baiga tukore cio. Twa rĩrĩ. Twa tukumbũri tukumina na tufauni. Nĩ iria yacebagira. Araigĩte nginya mbeca ya Tanzania. Nini yako? Kai hii ya Kenya? Hii ya Kenya. Tukiro ni athiriri. Aje hii ni ya wapi by the way? Si ni ya Tanzania. Huyo ni nani? Hawana uhuru leo. Ni Zambia ngai. Abantu abo atukoni. Achana na hiyo. Mungu sienda menya ona kero nange menya siringi na kwa oi. Mungu singi. Sino singi tute. Itaoria. Mari ule twagwira mwathani mugonda wena kila kitu mbembe mboco asante za namba sio cia thimo wanangari ndino za namba tatiga mone tatiga ndaria ba kirere kai ajia tambotiga ninaye wangai kai ino ni photocopy ya siringi igere ngai mwathani kai andu acio mathie na kodu mwathani kai na kodu mwathani kai ina mambia ngai na mwathani mathie kodu mwathani wero miaka 20 waorira ndio guo mana ngai mathie wale mwathani kai ini mana na sio baru tabemwa ndio sasa unaniumiza, acha kujivuruta. Ni ama tu ile ruma tu jioni. Ano ora tomatu ni dinoi wothe. Riu ibati kahambia icio ciorire na tukihonoke riu kahambia icio ciorire na tuhonoke tondu riu tukorwo ni riu na utinda ukibure mwe hari
ni watoto wangu. Hata kweli. Riu twana twitu twauga riu Njeri haria kari karauga baba na tiga riu rajita karauga baba na mamu meko riu rajita kiabiũ we riu na utinda ũkĩgiana na tũgianĩte thikũ ithatũ na twĩhotete kwĩohora unaniumiza bure wewe. Si utulie basi kama nikukufa tukufe basi. Huko niko muciĩ. Rĩu nona rĩu ũguo. Kweli. In fact ona gũkũ rĩ. Ndagũrire na mbeca iria twagayanire. Mũthuri wakwa twatiganire mĩaka mĩingĩ. Tuĩka nĩ ĩrathire 18. Ngĩona atĩrĩrĩ ndona inyuĩ andũ amũkoragwo mwĩra maũndũ maingĩ we ngiuga atĩrĩrĩ alini hurt so much. Kienda igĩte niĩ ona ndikahikio nĩ mũndũ nĩ. Nĩ ona tiga nĩ ũndũ ũrauga nĩ ũrenda kũhikia rĩu. Mũno. Kĩndũ na gwĩciria. Nona mũndũ athithimũkaga. Tiga ngwĩre. Gũkũhikia no nginya ngũhikie. Tondũ twatiganie na mũngi wakwa mĩaka ta 10 mithiru mĩingĩ. Ai tene. Aturana gũkũngĩra ũguo. Tengĩra ũguo. Mũtumia ũyũ mũkuĩ mũirũ wa njuĩrĩ cia matando. Kibonge. Okay. What a coincidence. Rĩu ngauga atĩrĩrĩ. I need somebody who is honest. I am telling you, I am like me, honest. Because didn't I break? Didn't I go to look for the second time? Really, by the way, okay, Basi, Okori, you are welcome. Thank you very much. Now, you fill the gap. I appreciate and I will do 100% plus. I will 100% plus. No doubt. Thanks so much. Thank you. In fact, on a kira ngitera hanini nega fees. But I'm okay. School fees. Karibu. Kitu kidogo. Kidogo. Feel at home. What? Thank you very much. Beautiful house. Thank you. What? You go to work? Not forget yet. Anyway, that should be yours. This one? Wonderful. Have a seat. Hey, thank you very much. Feel at home. Okay, asante. Gwenda gũkome haha
Kana niko kwa kwithamba? Tia nyambe dia kwithamba. Tia nyambe ni relax kidogo. Okay. Ngikomea kompandenda usia ikete ukomea aha. Relax. Ai. Omawega. Thank you ni ranch. Kwa kuyunura Karibu. Ulikuwa ni mwanzo tu. Yeah, I just need somebody to love me. I'm telling you. Like me. Thanks so much. I'll give you all my heart. Ni wewe tu. Korea kuni yako. Take care. Ndio sincere. Ai. You're sincere? Yeah. Aya, by the way, reke njike ũguo ĩ, you just relax there. Thiĩ nduka-inĩ. Okay. Ngũre kĩkanyamu njũ. Okay, just a minute. Ambatia. Tia ngoni. Ikaterere. Gura. Ni maziwa tu na kitu kidogo. Urelia. Na tusikwa mkolezo tia wali. Urelia. Gura paketi sigana. Ingeri tunga sai kama tu. Thank you. Ema. Wewe. Sasa niko home. Aya, be comfortable. Yeah, thank you. I have no worries. Ai, nego kuri gani? Uko ninja mbele nako kwa gukuri. Yeah. Kwako. Niko home. We. Wana kwani ngolete talisuri kirikia. Kanangu ya kwa siatoro. Ngolete talisisia nangu. Hati mwendo wakwani ngwendete tagisuri kirikia kana nguo iria ciakwa cia toro ngwendete tagisisio kana ngaikiugame mwendo tugatigithania Nindureka huko. Nini unafanya kwangu? Nindureka kwakwa. Niko kanauka. Ati guka wauka. Nina ripoti utura gukwe. Shut up. Guku ni ndia. Kwenda. Tuize netuko. Ati niko kwauka. Ndiana kinya gukurenge. Yaani kuma ndio na umira gukuko na nembera wako ukorwa na mundu. Kumbe unakuaga huku. Nie. Tambo tige. Wewe yo, wetagwate kwanza in the first place. What's your name? Nie bitagwa nabwa. Nabwa. Yaani nabwa wewe ndo ndukiretie mucie piu. Na ngerwa ni Nairobi kwa gutura gandu guku. Nani? Yaje. Sasa huyu nini anasema ni yani si hatujui vile tunafanya? Ni simu yangu mpya. Tire bantu ni ya mkawali goro. Tera mukawali goro. Muraiku. Yaani guku ni nduraga mbiguza na nagutegire. Yaani naumira mucie ungicoka ngiuka riu no kwagera mwene. What's wrong with you? Niye umatia na kinya gukurengi. Sasa ni nini? Ngwadu ni nini huyu? Sisi ndio nashangaa hebu ngoja. Ya baba. Sasa. Morogi mundu. Kuna kuja kuweka flavor. Tauka bwero leo takoka morogi. Spice. Hebu kuja pande hii. Naitwa hot boy. Hello ni hot boy. Aterere besta. Leo nego takwa wabira. Oy mundu mwana wa Gwetheca. Muthiru mama eko. Ai mucie. Nego wakwa wa guku. Nguzi runo menya kwe mwana mama eko. Adira. Atathire ko? Ambiria ndukari. Takwera ndukari. Kwa nini duka? Haitakuwa tulia kalia. Ongea kwa sauti. Okile na uragamba. Wewe ni kuma wote nani? Idea. Yes, my dear. Takwa idea ya bila. Kuna shida? Okay, I love you. What nikaivalia ni mtu? Good. Kile 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 ni leterere.
Ati ajui, tekana ni mama. Nyua himu. Ndio juu. Kapo hata wewe. Sema kupatikana. Sina ugasi. Nyino ilimu kuku kwenda na mbere kuma na thama guku. Ni mampirire gotire. Na gari kwa ri na njanja kirega. Mbembe icio marauga mbembe na mboco na waru icio marauga naite. Acio mamenderie mũgũnda ũcio. Mampĩrire mamenderie cionthe. No ningĩ na thingi kwenja nũndũ mambete nginya taito. Na ngũria atĩrĩ, wamarĩte mbeca ciothe? 800. O icio ciothe mami? Mathiĩre nacio. Ndũkarĩre mami, maũndũ mothe Ngai nĩaramenya na nĩekũmarora ituguo. Wĩhe hinya ituguo. Mbia icio nacĩvĩte mĩaka mĩingĩ mũno, mĩaka 20. Ndũkamake mami. Kĩbaũ. Maũndũ mothe nĩmekwagĩra tondũ Ngai arĩ ho ituguo. Yes. Yes. Asa tiagũthiĩ. Kwa hivyo hata mnajua na nimbisireni mimi ndio I thought it was a joke. Okay, reke ituke atiriri. Sisi wewe ni wadi. Nyino elimu. Ate nĩ nathiire ehe. Ndio wadigire ukithi forever. Koguo na gũtiga mbikwĩra Wakindigagira u. Nyino elimu tamaka nĩ ngũrie ingara. Ukiki. Ndiko niregua marakara maoka. Ngakirĩrĩra. Tambĩra ndĩrĩ nyino elimu. Is this where? Hebu jaribu kusimama tuonane. Hivi. Yangu atiriri. Nie. Lakini wewe wako kule kwako? Ninaelewa. Aya wewe huko ni kwako, huko ni kwao. Hapa ni kwa nani? Lakini tia wewe niko ngoja nikukulinda wewe. Uko kwa nani wenyewe unafanya nini hapa? Wewe ni kwako. Basi unafanya nini hapa? Kwako. Nora kutaweka hata Kwako. No tora guku. Ni ndiresi kana guku imwene. Wanaambia ndio kambira. Wewe waambie kwa. Nyino ilimo kuwa na ndona utura huko ni utura. Siwaambie utafanya nini. Ni noni riu. Okay, already ulimkwadi kwa hiyo. Nyino ilimo anonya biro hapa. Leo. Wewe, nitatoa 5 million. Nitatoa 5 million. 5 million ni kidogo. 5 million nani amekitisha 5 million? Wewe koro lidie bau. Unasema shilingi ama pound? Ni cash ama ni nini todo? Ni by the way, tambora tabisa nyamba mbona mbisa yenu. Amesema tunaandikiana. Tafadhali usinipige nini? Ati usinichukue picha. uko na cash uko na ngapi? Sikiza. Cash niko na 2 million. Niko na Cash? 2M cash. Ile tutaenda kwa banki tupate. Hapo niko na siwezi kukosa 500,000. Hizi pesa. Lakini kwa banki utapata. Hebu nikuulize swali. Karatasi andike. Kwa banki ni 2 million. Sisi tupige picha kwanza. Alafu hiyo nyingine. Makothe kide ndotigire ha miaka mingi mithiru. Ngina kwera oge muthuri wenge wapi simu yako? Wandigire ndo. Jaribu ya Tafadhali Kila mbore neno ya nyanyeno. usichukue video. wewe password Leta hii. yangu ni gani? Wacha weka password hii simu. Ni yake au basi. Weka password ya simu yako. Tutumia wale watu kwa hii nini yake. Nani harakisha? Wewe. Aishi tulikuja tumejitayarisha vile tulikuwa tunasema. Lete sasa. Chakaweke password. Uneke Makothe. Usiporoge. Unapita kama kwa hata. Leo utakijua. Harakisha buda wewe. Huyo kako tukukuraga wewe. Hebu mshike vile ulikuwa umemshika. Mbona mnyite haraka. Hebu hiyo I love you vile ulikuwa unamfanya. Kufanya hivyo. Lete. Namu smile. Smile. Shika vizuri. Smile kwenda. Tia kungithia vuta mbembe kunyithia wega. Tamuku ndio lete meanga. Again, smile. Smile. Good. Ngoja sasa. Okay. Na bibi yako anaitwa nani? Tuonyeshe namba yake. Umemsave aje hapo? Nimemsave. Tunataka kumtumia hiyo picha. Anaitwa Mama Njoki. Mama Joki. Kwanza msimtumie. Hebu kwa sasa Lakini tafadhali please. I Makothe. pledge me. Sasa sikiza. No, let that video not be viral. Bas, kama utaki iwe viral,
Kuna vile utatusaidia. Tusaidiane. Awaje? Sawa, mimi sina shida. Umesema tutulia Nimesema 5 million. Tu kwa banka itakosa. Mimi nakaa naweza tumia 2 million peke yake. Hiyo ni yake. Acha mchezo. Hiyo ni yake. Nitaongeza ile property niko nayo. Uko na nini na nini? Hiyo gari ni yangu. Hii ni 1300 kwenda kabisa. Okay. Alafu niko na lori. Lori fuzo ama gani? KCM 300Y. Meki gani? Fuzo ama hii? Fuso. Fuso. Hiyo si pesa Alafu nini nyingine? Unasikia sasa umeanza kuongea mzee. Acha wewe angalia huyo jamaa. Kalamu na karatasi Harakisha. Na nini nyingine uko nayo? Plot ile iko kameo. Na ujue tunafanya transfer ya kila kitu. Ukiwa kwa hii nyumba tumekufungia. Andika hapa. Andika majina yako. Hebu ID. Hata ID. Hii jamaa kuna phone yangu kali. Uko mbele. Nani wapi ID? No, ID moja ni. Kama umesahau ID kwa gari. Sawa, andika. Harakisha. Naitwa sponsor. Wacha niandike. Andika Naandika ai. Njero Nabwa. ID number? Haraka. 21. Okay, I have today. Sold and received. Sold my lorry. Sold. Yes. Ala. See you later. Nini wewe? Today sold my car KX na napajoga na ndo andike haraka. Kwani sio nora tutana na wewe? Spelling. Sold My my. Unajua spelling My. Wewe, kanike nawe. Kio jamaa na akona mjeka. Car. My car. Muigwire itha. We. Kwanza ni akwenda no korota yuko kwa na kutakulikania nayo kijaru. Andu ici namba ici cingi cia ngari yaku. Sawa. Andika ciothe. Aya andika I have today received. I have. Today received 5.5 million Received for the above mentioned property. 5.5 million. Now andika in figures. 5. Point. Kuna niangalia? Uchangi kwa dada. Nini wenyu? 25 We. million. Sawa. Andika leo undu nenda wambe itikie aya ATM ya kwiruta mbia cigana 50. maximum. Hiyo 2 million kutoa na 50 hiyo ni ya maximum Utamweka. over. Bosi tutakuweka, utakampa. Hiyo ni zaidi ya 20 Aya. days. Good. Hata siku- Hiyo utakaa huku for those days mpaka tutoe hiyo pesa yote. Unasikia? Yes. Na wandike authority letter. Aya rogo mbuku nacio ciiko. Rogo book. Ndwarangie? nafikiria. Siemucie? Siemucie. Andika kama roho wa mundi tugire mbere ya kumenyekete wandika kakwira Mucie. mukawa kunengere cio. Yes. Ala. Yes. Na watha kwa nake tumuoce tuke tumuvingire guku nake. Unasikia? Yes, na wandike kama roho kenge akuonania wi Mombasa. Niko weterere ngari ikiriwe. Yes, kana tukutwera mukagu. Ilifunzo. Kila mwera thimu kairwe. Unasikia? Please release the log books. Yes. Tiaba kwenda kabisa. Hiyo utaandika ikiwa separate. Haya saina, ambo saina eno. Saina. Leo. Kinyame nyoro ilimo kwanza kadi kwa we. Ngokore bedroom na nguvingire ku. Kwikire. Ati gusubaba utakwa we mwana. Aje. Ile karumu kwa pale. Ina shida. Ongea. Usijali. Hii biashara ndachunga. Sasa enda. Big fan Na amka. hii kabla ya siku hizi zote hii pesa tuwe nazo.
gũkũ rĩ gũkũ nĩ kũtũrathamĩra kwenda kwenye neno nĩyo mũrathamĩra ĩno gũkũ tũroka ngai nyũmba thaka atĩa nĩ Ngai mwega mami tamenya ĩno nĩ nyũmba kana nĩ magegania thank you ngai gũtithakani Ngai agĩkũrathima rĩ ndoragia mũndũ ũrĩa ũngĩrũtha augaga tu nĩ akũrathima ona ngai agĩkũrathima ndahĩtũkagĩra harĩ mũndũ tiguo okaga direct Ngai nĩ agakũrekeria irathimo Ngai nĩ atũririkanĩte reke ngwĩre nyina wa irimũ ũũ nĩguo ngai ekaga nĩguo na reke ngwĩre nĩ waririkana hĩndĩ ya rũracio rwaku atimia manjĩraga rĩu no ũte mwana tondũ marora ithe wa irimũ ũrĩa agunyũkĩte na kũhĩnja macoka makũrora makamaka rũciũ rwa mũndũ ndũruoĩ yacha gũtirĩ mũndũ ũĩ rũciũ rwa mũndũ rũciũ rwa mũndũ ndũruoĩ no reke ngwĩre nĩ hĩndĩ magũkĩmaka mĩario maragia rĩ magũconoka ngũgĩra atimia othe a Ngai nĩ na marũa ngũmarehe gũkũ kamweretho tũke tũcokie ngatho nĩgetha mone atĩrĩ Ngai nĩ arathimanaga mone kũrĩa gũkũ na nĩndacokia ngatho na rĩu ĩno rĩ nĩ ya mirioni cigana tagerereria mirioni 2 abambata 3 abambata 4 abambata nĩ hĩndĩ wakuhĩrĩria 5 na 6 hau ũguo wanatiga ta ũguo kinya ngari ĩrĩa ĩroka rĩ wacha tu nĩ ngari tigaga kari Prado ti Prado ĩrĩ thĩ kũraihu kari ĩrĩkũ ndakwĩra ĩtagwo V8 ate V8 ngari nene kĩrumia thĩ ĩnyuaga maguta nyui nayo injini ta ya rori mami ĩthiaga ethecete gũtheca gũtirĩ kagari kangĩmĩtũka barabara kana iria ciĩragwo pilot cia thĩ ithiagĩra thĩ igathiĩ ihana ndege njiguaga ithia ihĩtũkĩte ngari ũguo ona nginya ĩgĩkũhĩtũka mũndũ onaga o kĩruru ĩgathiĩte nĩcio Ngai arĩ mbere itũ nawe reke ngwĩre nyina wa ũyumaga atĩa ngari ĩyo we amba ũtige kũmakia mamu no gũtũmagwa rĩu rĩ wona ngari ĩyo yoka ũmĩkiwa nĩ woka tũmĩcerie tu ĩcere kũu ĩthiũrũrũke tondũ niĩ nĩnjũĩ ona muoka nayo na nĩngũkorwo ndĩmarehete gũkũ niĩ rĩu niĩ nĩnjũĩ ona ndathiĩ handũ ndĩambaga kũrũgamio ngageithio kamũcemanio-inĩ twathiĩ handũ ngerwo nyina akagũre rũgamo geithia andũ nginya kanitha-inĩ harĩa rĩ ndĩkĩragwo ngĩoe mũhothi ndĩkagia andũ mũhothi ũyũ nĩ bani nake nĩtuĩkire bani mũno nũrona nyũmba ĩrĩa rĩu oka gũtũkethia gũkũ gũtũcerera kũrĩa ũgakora gwĩ gwaku no noka mũrambaithe gũkĩbanga ũkĩũtũre gũkũ karibu sana ĩrĩa nĩ yakwa yes na mũcoke mũnjĩre njikare Nyĩrĩ kwĩna nyũmba ta ĩno niĩ rekei ndĩmwĩre angĩkorwo gũkũ nĩ gwakwa rĩ reke ngone ũrĩa kũhana gũkũ nĩ kuo ndĩikaraga gũkũ ũkĩroria mũndũ ũcio naku areka atĩa nĩ monaga atĩrĩrĩ nyaki ĩno ĩkĩrĩkia gũkũra tũthamĩre aca niĩ ũrĩa ndeciria atĩrĩrĩ gũkũ guothe rĩ raundi ĩno yothe tũhũrĩrani nami kai ũreciria nami nĩ ciringi 5 kai nami kumaramire ndĩkĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ ona ũngĩruta nũgũ mũtitũ ona yoka gũkũ no ĩrĩ gamba nũgũ Makothe wariganĩrwo atĩ mbeca twĩna cio thĩna nĩ twathengeire sawa
Niki kwira gwatiriri ngai akuruta kinatha riri ndugetigire gucokera enda 1 2 3 menya mathabu mamwe ni uratara mathabu milioni 10 ugo tuko nazo no kujera no webara murangitiri no kone neiba yes Invita kwa inspector Ingera. Kuna kwa Makothe? Ndio wake. Na wewe Makothe? kwani kuna shida Kuna thina ndio. Huyu nani? si mimi bibi yake kwani kuna nini Kuna uchunguzi turautha. Tuko wengi. Ugoro ucio thainya. uchunguzi wa Tungane nini ofisini. Headquarters. nakuria atiriri yani mtu unakuja tu unaambia tu tunawakutaka kesa kama tuko wa interest Tambotige atiriri we. Ati tukathikwa kuthainya. Tuko yale twina kwani unafikiri sisi in fact kwanza kesho tunachukua flight tunaenda China Saini. thainya. ati aboti atoje manda karagiria riri moka meiyurite mairurithite na mundu ari ndathirita kiura bandu uge mutie ikindu No kai wana tondura kweta hii. Kwa kingi koro kiravire kwatiro. Aya. Kwazo nduraruria kaundu kawe. tamera ndi kwicira kiogo Kwa mundu ratwendirie kana. kai ai no atiriri gutakire na evidence By the way, there is no evidence. kuna mali tumeacha evidence Kuna evidence. kuna mali ulinjihusisha Hapana, wewe tukire. Tutere icio. Kana tigo? hakuna Sawa. mwaro Kwa sana. Yeah. kambulire Nirauriria kwa Makothe. Kawe wewe. Nini mamu wake? Notice kwawe. Kandise. Niguku. Niguku. Thank you muno baba wakwa. Ni kwa makire ni riri. Akorwo ri guku ni gwake. Mara ni ngwigua ina nyomba ingi teno kiretire. Ingi chukai. Ingi kawanjara ai. he iyo nyumba ni thaka muno riu nie kou ndeikaraga ndi musmus ona ndikiri ndakiona teo Mwana ni wakwari mbeca muno we Weta thie cia mucie ti somo. Ciana itaithoni. Kule gwaku. Kule gwaku ni gutia. nioka na nimumenya nie iyo nyumba ndirenda competition na mundu iyo ni yakwa ndeikara ndi nyiki Kanyanya Makothe. Aitu. Koraria atia mamu. Kamurecirie kundu ndamenyaga. niki kiuru mama Nyinwa irimo. Gukorwo na kwiro kwa imetho tene. Ndu ikena thina mamu. niki Nienda gukuria atiriri Makothe. Ma wauga umbure piu. Wauga utigire muci wakwa thina ma. Riu mamu ni ndu gotauga uri uranda kuga. atiriri Kanyanya ndungikena ni kuona ciana ta ici ciri na progress inene teno mena indo njega mena nyumba thaka kana ngai akamarathima akamahe indo Riu kurakena muno riu ukite kuonwa indo. we uri uiru muno we nduri hindi ukena kana ndurai kana ni kungora guku Riu kurakena muno riu ukionwa muno ni kuona indo iria ciana ciakwa ciena ci nirenda ukwira wina bahati tondu wivau bakuve na king'ong'o ukamaviragira toileti na thavuni to ni ukumohithia Bali mamu ni ndu nende. niki kiuru kwani enda kumwira Makothe mondora indo ciene piu kabura gukavura wabale wona gacomoka kabura kana kwira ni wewe Makothe we na mana guciarira kanithari na kuthomithia kiugo kia Ngai ni wewe riu
Makothe urenda gutura ndure njibukaga gucibuka ni ruowe riu mamu ni ndiramanya ndeto ino ciothe cia umaku ndutikumbita mamu cia gikobau ukimenya gora wikite we riu ni ndu tatiga ngwira Makothe ndikuri kana kwira ndikuri riu athie na atia ona ni naririkana inora ndeterete nite tutugwatanira nimevia nawe tamata riu mamu ni ndu riu ndugwate mbeca ino ona tugoca riu ni ndu ne gwata isi murandeterete mukiugaga ni cia kundethia ndigo ciuria ndwamate mbia tugoca dina wira wacio nginya mbeca ndarenda rori kuyuri Nyitareke ndicioendie. Ici nĩ ngũthiĩ gwaka itangi nacio. Ici nĩ ciganĩte itangi. Hĩndĩ ĩrĩa andũ marenda mbeca nake nĩ kũrega ararega. Ici ngũthiĩ gwaka itangi nacio ici. Njakwĩra atĩrĩrĩ mama. Ni tiga nĩ ndũ twendanĩte na Makothe akuaga na niĩ rĩ. Na gũkũ ndĩngĩumire tene ũguo nĩguo tũtũraga. We ndũkamake. Tareke njoe thimũ ĩrĩ haha. Hai. Halo. Nyina Mwangi kũhana atĩa? Ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Rũciũ ũgathiĩ Mũrũgũrũ. Ũrore mbathi ĩyo ya cukuru kana nĩ tũkaheo Saturday. Ndĩrenda ũnjerie atimia ta 50. Tũgoka gwa Kagure na inyuĩ. No mera gũtirĩ mũndũ ũrarĩha kĩndũ. Fare yothe nĩ yakwa. Maũndũ mothe nĩ makwa. Mũke muone kũrĩa Kagure okire. Mwĩonere magegania ma nyũmba. Nginya naniĩ ndĩmwakĩre yakwa. Haya. Tuthiĩ. Nĩ ũkũhũrĩra? Okay, thank you. Timothy Kiragacha Mokorino. Timothy Kiragacha Mokorino. Yes sir. Kuri mweri 24 wa gatano 2018 nwanyitirwo uyite Toyota Plus KBC 231 thini wa Kigwadi Village Kirinyaga County ni makana tiguo Tiguo tono ndosona mabinya mo ndimine tava mu abande wa mu kuntondo ni kumanara tiro aba diana tika na ndosio na kwa nyomo ndina ndina bana kolega na go tono ndia itengari ko ndia tika na mondo masema age rumbere yote ndakuria nyorathi na mbere na ukarani ndarega kurikana na wirore urutitwo thini wa igoti riri this honorable court imeendelea weko rumande mpaka 24 wa gatano 2018 naweza pewa phone mkubwa nimekaa sana rumande sana hii kesi bado tunasikia kikatasi ya sote nijiongee next Nyaga Makothe na Magi Kagure Makothe. Your Honor, maretwa makwa njitagwo Diana Mugeci na nĩ wakiri wa wastakiwa. Nyaga Makothe? Yes. Magi Kagure Makothe? Nĩ mũthitangĩtwo na case 52 Thitango cianyu cihana to nĩ mwathitangirwo atĩ kũrĩ mweri 18 mweri wa 5 2015 nĩ mwanyitirwo mũkĩenderia Lucejeri ngari ĩtarĩ yanyu na ĩtarĩ na marũa mama. O ũguo no mwacokire mũkĩnyitwo mweri 15
mweri ucio wetano 2015 mukienderia Lucy Jerry mugunda utari na maratathi mama na mukimuhe title deed fake. Ni mwacokire mukinyitwo mukienderia Joseph Rory itari yanyu. Reke twambe tucire ici ithatu icio ni nyingĩ mũno. Yona ni ndaregana na ũndũ ũcio. Reke mathomo mothe nĩ tondũ rĩrĩ o hĩndĩ tũkaga makongererwo mangĩ na nĩ ndĩna kĩũria ndĩenda gũkũria. How comes wastakiwa erĩ mena macira 52 kaĩ gũtarĩ sheria thirikari ĩkũ kana macibũ ĩngĩakoretwo ĩkĩmabuata maũndũ-inĩ macio mothe? Your Honor, in reply, nirenda kuonia igoti rĩrĩ atĩ wakiri wa thitangwa nĩ kwara mislead igoti rĩrĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere macira mathitanga marĩa marĩ ava ti ma chief. We are not dealing with chief's authority whatever the case is. Tũrandirwo na macira andũ arĩa matunyĩte andũ mbeca and a lot of money. Na igoti rĩrĩ nĩrĩauga mathitanga ma mbere mathatũ mambe mathikĩrĩrwe. Your Honor, muthenya ũmũthĩ nĩ na aira 10 arĩa magoka kũruta wĩra wa kuonania athitangwa ũguo mathitangĩtwo mahĩtia mau nĩmekire. And more serious nĩ atĩ kwĩna andũ mombirwe mĩaka 2 nĩ ũndũ wa mahĩtia marĩa matekĩte mekĩtwe nĩ andũ aya. Na wakwa wa mbere aretwa Lucy Mugo ũrĩa aretwo mũthĩ kuma njera ovetwe mĩaka 2. Lucy Mugo. Yona nĩ ndaregana na ũndũ ũcio. Tareke nyambe njũrie kĩũria. How comes mũndũ ũrĩ njera mũbungu arĩ njera nĩ waroka gũteka witness kũrĩ client yakwa? Kwani ni procedure gani inatumika? Ni mwarũmĩrĩire procedure ĩrĩa yagĩrĩire? Your Honor, nĩra confirm igoti rĩrĩ atĩ the council is deliberately misleading this court. For one, Ninaire production in this court and she was there unless if she was sleeping. And Your Honor, I want to believe it must be in the court file. Yes, itolewe. Nĩ kuonania ona wastaki wakwa rĩ ona gũtirĩ mahĩtia menamo. Hata zile wamefungwa. Amefungwa kama si nimesikia amefungwa. Wewe mazeni. Wewe mtoe nje. In the event, I've got another witness. What? Nabwa? Yes. Ile goti marito maku mothe. Wewe marito mako mbitagwa Jeru Nabwa. Yes. Nurarikana mweri 8 mweri wa kaire. Yes, I do. Please, na njĩra nguvi ĩra igoti rĩrĩ ũndũ ũrĩa wĩse kana mũndũ wake mekĩkire variwe na thitango aya. Your Honor, andũ maugaga kanikuo kutungana kana kuona kanyoni wa ng'ethe. Niĩ natunganire na ng'ethe mwenyewe. Ngoma ino kuona cia waigi. Ila katika ngoma. Ndakadumire kana ngomere language ile yagĩrĩire. Nyamazeni. Usiwatusi. Nawe walie language ile yagĩrĩire. Yes. Na lete nĩ thirikari. Your Honor, I'd also like you to note the behavior of the accused person. Wewe. Kagure. Wende gũcoka rumande we. Haya, continue. Na warie ũrĩa kwagĩrĩire. Ũrĩa ũĩ ti rũreciria. Haya, continue. Mutumia ũrĩa niĩ twatũngania nake akĩmbenia ndaĩ mũthuri ti mũhiku na njĩra ĩngĩ. Akĩmbera ti mũhiku tukĩnyi kinya gwake Muigwa. Kinyi kinya mũciĩ gwake. Yes, kinyi kinya mũciĩ gwake. Rĩu tũ nyũmba rĩ all of a sudden niĩ nakorwo nĩ mĩkora. Reke ngwĩre sa abanũgamĩte rĩ kinya kauda suti ĩno mbĩkĩrĩte kĩratũ mbĩkĩrĩte indo ciothe iria nacio gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ rĩ. We askari. Huyu ni nani? Huyu ni mũthuri wakwa. Aurire mĩaka 15 mĩthiru. Twaya nje. Kana wa iro nĩ yare. Ane nĩ mambeire yare. Twaya nje. Ila nenda. Ndona kinya ũrũgame. Nda ũrũgamia kinya mweri 22 next month.
2015 niturathwa bodi utie bodi